Uburyo karemano wakoresha kugira ngo ugire uruhu rwiza rwo mu maso. Mu koga amazi meza n'isabune nibwo buryo dusanzwe dukoresha ku ruhu rwo mu maso. Ariko ntibihagije. Niba ushaka kugira uruhu rwiza ku buryo bwihariye, hari ibyo tugomba kwitondera mu kwita ku ruhu rwo mu maso. Kuko amavuta twisiga habwo ahinduka umwanda urubangamiye. Kimwe n'imyanda ituruka mu ruhu bwarwo ndetse n'uturemangingo twarwo tugenda dupfa. Ariko ikibazo tugiye gusubiza muri iki kiganiro nicyo kumenya niba kugira ngo turufate neza tugomba kurukuba, twarukunyura cyangwa niba tugomba kuruhanagura gusa. Ese twakwifashisha iki? Nshuti bakunzi ba P4 TV Official, dore uburyo butagoranye wakoramo isuku yo mu maso bigatuma uruhu rugaragara neza. Ku buryo bwa mbere, ufata ikiyiko cy'ubuki ushyire mu kiganza, uvange n'amazi make y'akazuyazi, ubivangire mu kiganza neza. Nurangiza ugenda usiga mu maso gahoro gahoro, wibanda cyane cyane ku gahanga, ku izuru, ku kananwa no ku matama. Ubundi ubigumisheho nk'iminota 15 nishira ubone kubikaraba. Wajya ubikora nka 2 mu cyumweru. Ubu buryo bufasha kandi uruhu gusubirana, urushaje narwo rukavaho, bifasha uruhu guhumeka neza. Iyo umaze kubikaraba utwenge tw'uruhu turazibuka, kuko imyanda ibisa n'iyaduhomeye nayo yomokana nabyo uko bikarabye. Ubundi umwuka mwiza wa oxygene ukinjira, uruhu rugatoha. Uburyo bwa kabiri ni ku bantu bafite uruhu rufite ibinure. Narwo hari uburyo warusukuramo kukareka kugira uduheri twinshi, kandi hari n'abagira utuntu tw'umweru cyane cyane hafi y'amazuru no kukananwa n'ahandi. Kugira ngo birwanye rero, ufata amazi ukayakatiramo kokombure ikiri nshya, ukayaraza ahantu hakonje cyane. Mu gitondo y'amazi urayayungurura, ukayakaraba mu maso yonyine. Ubikora nibura 2 mu cyumweru. Ibinure bizagenda bikamuka mu ruhu rwawe, na turiya tuntu tw'umweru duterwa n'ibinure tuzashira. Ikindi kintu cy'ingenzi kigomba kwitabwaho ni ugukaraba neza mu maso, ku buryo imyanda iba yatewe n'amavuta twisiga ishiraho neza. Uburyo bwa gatatu ni ugusukura uruhu rwo mu maso ukoresheje umutobe w'igisheke, umuneke n'utuyiko 2 tw'ubuki. Fata umuneke uwunombe neza unoge, ushyiremo utuyiko 2 tw'ubuki. Nurangiza ushyiremo umutobe w'igisheke, bivange neza bimere nk'igikoma. Fata rwa ruvange ukarusiga neza mu maso, ukabekeraho nibura iminota 15. Iyo ishize urabikaraba neza ukoresheje amazi gusa. Ubu buryo wajya ubukoresha nibura 1 mu cyumweru kugeza ubonye uruhu rwawe rwo mu maso rugize ubwiza budasanzwe. Niba ukunze iyi nkuru, bitwandikire muri comment, ukore share, like na subscribe. Ibyiza biri imbere.